kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlwisitsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho fela pele re kena ho tsona re tla lekola tse itlhommeng pele mme tsona re diqala ka tse reng complex matter. Lekgotla la dinyewe la Western Cape le lebelletse ho dia kahlolo ka Labohlano malebana le maiteko a mopresidente Cyril Ramaphosa a ho kgina mosebetsi wa komiti ya palamente. I don't know why he would not have seen this one. I also heard when he testified that he said he had not had access to it. Kaoleleng Commission ya Madlanga e hlahloba diqoso kgahlano le hloho ya IDEC e leng Advocate Andrea Johnson. Lelapa la Soweto le sithabetse maikutlo ka mora hore titjhere e tshwaretsweng peto ya ngwana wa lona a tla founela ngwana enwa ka mohala wa video a ntse a le tjhankaneng. We said, let's go to Pearside, let's get a team. Hence you saw how we did things on ABC, how we did things on the NFD. It was just to say we are going to the Pearside. Dipapading TS Galaxy hammoho le Kruger United di ikemiseditse ho ipabola sehleng se tlang. Moimadume ho lona bohle ba bui ba kgabane ba tsebeletsana mantlha SABC2 le SABC le hae re malala laotswa ha sesa tsa kajeno ditaba ke na le mosebetsi mmoho e leng Photeme. Lekgotla la dinyewe le phahameng la Western Cape le lebelletswe ho dia kahlolo ka Labohlano malebana le hore kopo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya ho kgina mosebetsi wa komiti ya palamente o atlehile kapa tjhe. Nyewe ena e mametswe matsatsi a mabedi bekeng e fetileng. Mme komiti ena e tadimaneng le ho tloswa ha mopresidente setulong ka lebaka la molao e tla kopana hosane ho tshohla ho kgethwa ha mofatisisi wa bopaki. Mekga dipolitiki ile ya kopuwa ho romela mabitso a bonkgetheng ba ona kopanong e fetileng. Moprofesara Ngaka Mkhuseli Vimba o re komiti e lokela ho etsa mosebetsi o makgethe. The committee would want people with expertise so that at least they can be able to lead evidence in this complex matter, especially a matter that involves a sitting president, whether to be impeached or not to be impeached. So it's a serious matter that is very complex. Therefore, it requires expertise or experienced people in the legal profession. Motho ya tlang ho kgethwa o tlameha ho utlwisisa morero wa seo komiti e tlamehang ho se etsa. Paki ya mmuso nyeweng e qosang Vusumuzi Cat Matlala le ba bang ba bane lekgotleng le phahameng la dinyewe la Johannesburg e re sebaka sa ketsahalo e leng sa Centurion Golf Estate mo menyenyetsi e re mohwebi Jose Banyoni o ile a thungwa ho sona se ne se bonahala eka ke lepatlelo la ntwa. Tiego Mabusela le Mosa ke kana ke bona banna ba o menyenyetsi e reng ba ile ba thunya mohwebi Jose Banyoni ka 2022. Moshotshisi o re banna ba neng ba tshwere dithunya bosiung bo ba ne ba kganna sepalangwang sa moetso wa BMW etshweu. Vele behle ba donsa ama AK47. When they alighted, they drew out their AK47s. Firstly kushuthi babona ukuthi ngathi ngibabonile. Then they saw that I've spotted them or saw them, and then I was missed by the first bullet. Ho ya ka lekgotla BMW etshweu eo e leng karolo ya bopaki ba bona e kile ya thungwa pejana. Cele eo e leng paki nyeweng ena o re monyako wa Centurion Golf Estate o ile wa sala o le lerotho ke dikulo ka mora ketsahalo eo. O boetse a dumela hore le yena o ile a thunya batho bao ba neng ba ba hlasela molemong wa tshireletso ya hae. Angishaya. Then I fired some shots. Yes, I fired some shots. Ngingqonqoze kuphele 5 bullets. Then I shoot 5 rounds of bullets. Lekgotla le ntse le tla phatlalatsa hore batho ba neng ba le teng ka hare ho sepalangwang seo nakong eo ya ketsahalo ke bo ba. You've materially contradicted yourself in your evidence in court and statement stated under oath. Nyewe e tla mamelwa hape hosane.
Ka o le leng hloho ya IDEC e leng Advocate Andrea Johnson o sebedisitse tokelo ya hae ho se ikenye tshotso dinaleng mabapi le diqoso tse hlahisitsweng ke di-Hawks le Paki O tse ho mo hokahanyang le ho kenakenana le diphuputso le ho sitisa toka ho phethahatswa. Hloho ya IDEC mo advocate Andrea Johnson ya dumelang hore matla a komishini ya matlanka a ho utulla nnete ha a fete matla a ditokelo tsa hae tsa molao wa motheo. Now that the matter is before the NPA on the basis set out above for a decision on whether I should or not be prosecuted, various consequences emerge. One of those consequences of the need for me to have my rights protected. Komishini e sa tswa ho utlwa diqoso tse tswang ho bafuputsi ba lekala la mafokisa a di-Hawks Colonel Kobus Rudolphson, mokaptene Mark McLean le Paki O tse reng Johnson o ile a romella khane dintlha tsa nyewe e neng e butswe kgahlanong le ena ka email ho Paki O. Ho tlalewa hore ha morao Johnson o ile a laela Paki O hore a hlakole dintlha tsa email eo. Le ha o le jwalo tokelo eo Johnson a batlang ho e sebedisa ile a hlahlojwa ka mora hore a kupuwe ho nahana ka taba ena pele a fana ka karabo. The right she seeks to assert is not the right afforded any person interrogated by the investigating director or the directorate. And I wanted to understand if my understanding is correct or whether there is the same right. Dipuputsong tse amanang le IDEC komishini ile ya utlwa bopaki ba mofuputsi e moholo wa IDEC Brian Parayachi ya reng ha ho mohla a kileng a bona tokomane ya section 27 mabapi le dipuputso tsa ho thongwa ha moprekadiri Dineo Mokwele. I don't know why he would not have seen this one. I also heard when he testified that he said he had not had access to it. It is something I can find out. Komishini e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Lekgotla la motse la masepala o moholo wa Mangaung le nkile diqeto tse mmalwa tsa bohlokwa tse reretsweng ho matlafatsa boikarabelo ditabeng tsa ditjhelete ho utlwa ka hore na ho etsahetseng Bloemfontein kajeno. Re tla re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya sentse eme meemo yana ke Lebohang Motshweneng. Lebohang Eric wa mole ditabeng tsa Sesotho kajeno mme ha o ka refa fela setshwantsho mohlomong se hlakileng ka maemo a ditaba hore na ke eng se etsahetseng lekgotleng la motse ho fihlela hona jwale. Ha ko dumedise ke dumedise le ba bohedi ba ditaba tsa Bloemfontein ha ko dumedise le ba bohedi mahalapeng ha jwale re ka mona Mangaung Bloemfontein ho latela council meeting e leng ya tshwarwa mo e latelang ho diphuputso tse ileng tsa etswa ke mohlahlobi e moholo wa ditaba wa ditaba tsa di masepala mme ho ile ha fumana hore ditabeng tse leng tsa lebellwa haholo tse ne di lebelletswe haholo ho tswa ho council ke hore moakamedi e moholo wa moakamedi wa masepala wa Mangaung o tla lelekwa mosebetsing kapa o tla behelwa ka thoko nakwana empa council ha ilaka ya ka etsa jwalo ka ha majoro wa Mangaung ile a netefatsa hore ho tla ba le diphuputso tse tla etswa kapa tse tla bontshwa setjhaba hore ho tla etsahalang ka boemo ba hae ka ha moahlahlodi e moholo wa dibuka tsa mmuso a ile a netefatsa hore ho tla ba le diphuputso tse sheba kapa o fiane ka certificate se bontshang hore o tlameha ho lefa dimilione tjhelete le kantshwang ho dimilione tse 3 empa ho ditjhelete tseo kapa ho lengolo le o ile a linka alisa lekgotleng le phaming la Dineo mme ho lebelletswe hore o tla khutlela mesebetsing weso re tshwarelo ho mamedi re tla boela re tswela pele hape ka ditaba tsena nakong e tlang mohi re ga jwale re lebaka ba bekele ro rekisa re tla khutla ka tse ditaba hang fela ka morao mona Sesotho. Bese mokgatlalo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho re boetse re a le amohela.
Bosiung bona lenaneo la Cutting Edge le fuputsa menyenyetsi ya diketso tsa tlhekefetso wa motabo le go sebediswa ha batho jwalo ka makgoba ke bao ba ipitsang ka hore ke baruti le dingaka. Cutting Edge buisana le diphofu tsa diketsahalo tsena mme o seke wa fetwa ke kgaso ena hona jwale ka hora ya borobong ho SABC 1. Abantu bayahlukunyezwa in the name of healing in South Africa. Khona izangoma ezizoshaya, khona abanye baziyo ukuthi ayi lona uyahlukumeza, but where do they report? And had scars. I was bleeding kakhulu. Imvubu. Athi, now I need to sleep with you ukuthi siye to the final phase. Waripa umntwana waripa ninja. Haratela pele mohlankana wa lekala kapa mohlanka wa lekala la mautlwela ditabeng tsa ditlolo tsa molao Ismail Dawood o tla nka matsatsi a kwalletswe sepoleseng kapa stationeng sa sepolesa sa Sandton. Sena se tla ka morago ra tla inehele ka jeno ka morago ntshwa ha lengolo la hae la o tshwarwa bekeng e fetileng yana o tabane le qoso ya o hlokofatsa ho kwetela le ho patla tefo ka mahapa. Qetellong Ismail Dawood o inetse sepoleseng. While the court commends the defense readiness, this court cannot conduct a bail application in a vacuum. The accused faces serious charges. This assault, GBH, and extortion. The state has a statutory right to request a postponement under Section 50, subsection 6 of the criminal procedure to ensure the safety of public and verify the accused profile. The order is that this matter will be postponed for a period of 3 days for a formal opposed Schedule 5 bail application. Mohlanka eno wa lekala la mautlwela o entse kopo ya hore a iswe ditlamong tsa sepolesa tse Sandton a tshetle mabaka a polokeho. I oppose this application by the state, and we will indicate to the court that it is brought maliciously with the only purpose to inconvenience the accused by keeping him in custody. O tla tswa a ntse a panyapanya ditlamong tsa sepolesa o fihlela kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili e mametswe ka Labohlano. Lelapa la Soweto le ntse le tshositswe ke ketso e soto ya titjhere e dilemo tse 27 e leng ya tshwarwa ka kgwedi ya Motsheanong ka menyenyetsi ya peto ya ngwana ya dilemo tse 12. Ika titjhere ena o ile a teela ngwana mohala ka tshebediso ya video bekeng e fetileng a ntse a le ditlamong. Ntlantlantaba o ile a tshwarwa a le mosebetsing sekolong sa primary sa Karabo ka mora ho hlahella kgatiso ya video mone a neng a hlekefetsa phofu ya hae. Ho sala jwalo ho ntse ho hlahella diphofu tse ding tse qosang taba ka hore o dihlekefeditse. Bakeng sa lelapa le leng la Soweto, tshepo ya morutwana ho titjhere e fedile ka mora diqoso tsa hore titjhere e hlekefetse moradi wa lona ya dilemo di 12 ka thobalano. Malume ya kgethileng ho se bolele lebitso la hae e le ho sireletsa boitsebiso ba ngwana wa kgaitsedi ya hae o ile a bua ka tsela e latelang. Apparently there was a video in the thing circulator or ngwana na jiva and then asuna titjhere. Then principal I told her that video, then o re bontshitse yona yeske bone, and then she had to call the police. Boemo ba matshwenyeho a lelapa bo ile ba mpefala bekeng e fetileng ka mora ho tlalwe hore titjhere e qoswang e kgonne ho ikopanya le ngwana ka mohala wa video a le tjhankaneng. Ntate wa ngwana eo le yena a kgethileng ho se bolele lebitso la hae e le ho sireletsa boitsebiso ba ngwana wa hae o bolela ka moo a ikutlwang ka teng. Firstly, mna mo WhatsApp a hayi moyena le ngwana ka ba hayi because ha tsi go bua le mang ha bona ha teta ba re abasenda mo phone langa love ha bona langa love ngwana ka ba who are you ha bona after who are you abaitsa VN ho sa le jwalo Lefapha la Thuto la Gauteng le fetisitse molaetsa wa tshehetso ho morutwana le lelapa le sekolo nakong ena e boima. Lelapa le re ha le sa ikutlwa le phuthulohile ho kgutlisetsa moradi wa lona sekolong seo, mme le tshepa hore toka e tla phethahala.
ho lebeletswe hore moqosuwa a boele lekgotleng la dinyewe ka kgwedi ya Lwetse. Ke Puseletso Mokoena, ditabeng tsa SABC, Soweto. Komishene e kgothaletsang tshireletso e ditokelo tsa setso, bodumedi le dipuo e re Mpumalanga e tlalehile dipalo tse hodimo tsa makolwane a hlokahalletseng mephatong. Sena se tla ka morao hlokahala ha bashemane ba ka bang dilemo tse 43 naha ka bophara nakong ya sehla sa lebollo sa Maria. Dipatlisiso tsa komishene di supa ha Mpumalanga, Gauteng, Free State le North West di na le dipalo tse hodimo tsa mafu. Ka o le leng komishene e re mafu ana a bakilwe ke ho bolotsa ka tsela e sa nepahalang, ho fellwa ke betsi mmeleng le tshwaetso e sa phekolwang. We're sending our deepest condolences to the 43 families who have lost their loved ones through this very sacred process of initiation. And we wish all those families, especially Amazibasa, the mothers of those boys, that they heal. These deaths have happened in both legal and illegal schools, and it's a function of the provinces where these fatalities have happened. In Mpumalanga, for instance, many of the deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools. Ha re leba ka Eastern Cape teng re fumana hore ke bashemane ba 14 ba seng ba hlokahetse nakong ena ya lebollo masipaleng o moholo wa OR Tambo. We were pushing for zero death. Unfortunately, we have got 14 initiates that have passed on. Ho fihla ha jwale ke mephato e 10 e seng e kwetswe provinceng. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala hore nyehlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabolo tsona e sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene hweba ka $91 barele. Dipapading sehla se setjha sa Betway se a qala kgweding e tlang mme province ya Mpumalanga e tla ba le dihlopha tse pedi lekgetlo la pele liking e kgolo tsona ke sa TS Galaxy le sa Kruger United. Kruger United e hapile league ya NFD ho netefatsa hore e nyolohela ho Betway. Modulasetulo wa sehlopha sena Bongani Wati o re ba sebeditse ka thata ho fihla mona. The idea came from Ubazel where he was playing Hollywood Bets. Came to Nelspruit, he gave me a call to say let's start a project. Met him, we agreed to say okay, we're going to start a project. We renamed the team, called it Kruger United FC. We then both agreed to say let's go to PSL. I think that was the idea. We said let's go to PSL, let's get a team. Hence you saw how we did things on ABC, how we did things on the NFD. It was just to say we are going to the PSL. So we're very clear from the very first day. Sehlopha sena se tla sebedisa lebala la dipapadi la Mbombela hammoho le TS Galaxy. We already signed a 3-year lease with Mbombela municipality to use Mbombela Stadium. Obviously, we still have Kanyamazana as an option. The Bushbuckridge municipality is also busy trying to get the stadium to be on the correct standards that will allow PSL games to play. So look, we are spoiled for choices in all honesty. Around February, we were already talking to Mbombela and I said to them, we're coming. Please just get the list ready. I'm going to sign end of April. Solomon Matlang will host 5 of our matches and the balance will be here at Mbombela Stadium. Papadi ya pele ya Galaxy e kgahlano le Siwelele FC ati Kruger e tla amohela Kaizer Chiefs. Mohi di ne di hlapisitswe hakalo tsa ka jeno moifa Setswana teng o sane o tla o hasetsa tsona kwano SABC 2 le SABC le hae ha jwale tsa boemo ba le hodimo di latela ka lefu motaung ho tswa le ho nna le Mphotime salang hantle.
kgatsadi ke a leboga ba boima dume ho tsa bele pela fela botsemba ka jeno boholo bana ho sena pele tse buletse ntle fela ra o shebile hona ka Frelane o tla jwale hona ka hore ka pa bophirima e tlebele maru mona le mane ka thoko ho naha le hona ka hare ho naha ho hlokomeile fela hore ho tlebele fela moya e sa enkai ba shebile hona maru a tla hla a letele hona ka Springbok a nanarela o tla fitla hona ka hare ho ka ba boshabela sentse re shebile hona ka hare ho polokwana ho tla jwale o tla fitla hona ka hare ho tekong ho seng ka medudi ngwana e tlebele fela mehudi ka thoko ho mabopo le ka hare ho naha e le fela moya e sa enkai bolo ba Gauteng bakeng sa bosiba ka jeno le hona sano seng o hlokomele hore ho tla hlophola re shebile Pretoria tsona moledi le hona ka hare Johannesburg le kgrati tla fitla fela ho 20 a motso o mong kaofela ba re shebile hona boholo ba polokwane le teng o hlokomele hore o tla hlo ipholle re shebile Messina le hona ka hare Thoyando di kgrati tla fitla fela ho 20 a motso e robedi kaofela ha le bela e tla hlekale fela ho supa ho fitla ho 20 a motso e mehlano kaofela ya re bagalatha ka hare ho Mpumalanga le teng o hlokomele hore ho tla hlo ipholle fela ho sa enka re shebile Carolina re shebile hona ka Emile tla hlekale fela ho tshelela ho fitla fela ho 20 a metso o mong kaofela o pakang le teng o tla hlo pholle fela ho sa enkae boholo ba KwaZulu-Natal le teng o tla hlo pholle empa re shebile ka Ulundi le hona ka hare ho Pietermaritzburg o tla hlo shesa fela ha itekanetseng re shebile ka Kokstad bosimba ka jeno le hona sana se o tla hlo bate empa ha di phama fela ho 20 a motso e medi kaofela re shebile hona boholo ba Kapa Botjhabela o tla hlo bate bosimba ka jeno le hona sana seng empa re shebile ka Maletswai le hona ka Komani o hlokomela le teng o tla hlo pholle re kgate di fitla fela ho 20 a metso e medi kaofela re shebile boholo ba Kapa Bophirima le teng o tla ho phutumale fela ho sa enka re shebile hona ka hare ho Worcester sentse ke sabela hona ka Lensburg re kgrate di ka tlase fela ho 20 ho pakang hore ho tla hlo ho phutumale fela ho sa enka re shebile hona ka Appington ho tla jwala ka Kurumane ho tla tshetse fela ha itekanetseng pa re shebile Calvania le hona ka Rosatalent bosimo ka jelo le hona o sa no se ho hlokomela hore ho tla hlo bate hona ha isale re kgrate di ka tlase no empa di phama fela ho le shebile tsemhlana kaofela Bloemfontein sentse re shebile hona ka hare ho Kroonstad le teng o tla hlo ipholle boholo ba province ho hlokomela hore bosimba ka jeno le hona no seng o tla hlobate di kgrati di ka tlase fela go 20 a re fitla yona ka Ottosdal o tla fitla yona ka Swareneke le teng o tla hlo ipholle re shebile hona ka Vryburg le teng re kgrati di fitla fela go 20 a metso e tsheletseng kaofela bo bitsa bo di bela kalo hape etse khotso